بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا خن فقو جرتني في خن إيهو جرتن هندنو بكما جرتني ربين سبحانه وتعالى إسن الرهاجالة يجارا ربين قيان الراهن قيا برخاك أو ربي هقول جارا إن شاء الله مي أرسسينا إن شاء الله. قباب دومتي هدو هاسو اللي مربادو حديث ما قباباتك رسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود الراودي فمي بخاري في مسلم توديسي حديث خنا قافتك بيتا قربانتك ورسولتي لفي عليه الصلاة والسلام رسول ربي تنمال جاني كونك شنيت كشو لافتين سا ما كونش هنا تولي نيجي قبامة دفني قربانتك إرجام ربي تنمال جان يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم مي قيان قياما يومي جين قيومان قياما خنو يومي جنان رسول الله عليه الصلاة والسلام قيا سنف مال قبويتي جين قرباخنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مال جين بيتا نو قربان ديبسا مال ديبسا في رسول ربي تيف أني واتكليهن قبويني ونين أني كابو جين جالل ربي في جالل رسول سن قفان قبي فدي جين جتون يعني نميقى ربي جالته في رسول جالته والربي جي في والرسول جي دلغايجو أجج ربي قوتايجو مال جين دوبا رسول الله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يعني المنا ما نمو مجالته ولين قياك يا ما خاف ما جي رسول الله عليه الصلاة والسلام خنافو يو رسول ربي جالته يو أكسمتي ورى رسول ربي جلدي مجالتي يو أكسمتي قرتي ورى رسول جهلته ورى سنة رسول جبيسو ورى قرآن ربي جبيسو ورى قرتي شريعة جبيسو صالح توت أمتك قاري أمت ربي سوداتو أمت ربي إسانيتي فكرتي ربي فبتامي جهلتي أمت مسلم أولين خافم تاجا أكن يجو قبابتي كان يو آتي قرتي أمت فجارة أمت بدا أمت ربي ديدي أمت ربي قبرو ديدي أمت قرتي ربي سبحانه وتعالى خلافي ربي فاليسي رسول فاليسي جالتي أمة مسن ولين إبدا خيستي ولين خافم تاجو قبابتي يعني رسول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحبتي المنا ما خن نمو مجالتي ولين خاف موتا إيرو إنيو جالت دوباتي إنيو جال اللينخي إنيو نمني أتي قرتي لقمتي ربي في رسول بودا جالتو إنيو نما الربسو ميديا خنا قبا نما تكيسو إنيو جالت نما تكيسو نما جالنان نما تكيسو تكاتا سنوجي خافم تابيخي نما ربي سوداتو خرا ربي سيام جالتي خرا ربي سن الرابرتي قبتي جنان نمو جالتو سنو يونا نمسو ربي سوداتي حالة غيرتي نما سنولين خافم تايجو خنافو أمة الإسلام بوديتي سن إفن بليسنا دوا وانبو أنكم نف نما جالتو وان جالتو فوبدو وانبو أزلالم كبوف جالتمو وان يرو غباباتيف جالتا خنافو إنيو جالتا مالف جالتي مالف جلا ديمتي مالي إفقافتشو قبضة جالتي تانا ما قبضتون تكا سيباليسيتي تكا مو سيملكيسيتي تكا تي ملكويتا تكا مو اتين حلاكم تايجو خنافو نما جالتو مالي فكا جالتو بيخي مالي فكا جلا ديمتوس بيخي نعم جالل جزي ماس جالتو نما خنا أكن الناس انتهت وربادا فكينياف واللي سابق كما تكو قرينا ماني بيتن واللي ساتكو أنمي تكو أكسا أفتشو وربادا أكسا دبتشو وربادا أكسا تديمو وربادا أكسا قولتشو وربادا هايا نمو مسانا وجين خافة متين سيجو يو أكسمتي أمتا قاريس أمتا قرآنا في حديثا في سودا ربيتي مسجدة تسيرو خيري رتسيام أمتا كسيو جالتس خروم أمة سني ديم تايجو يو أمة غاري جالتي غارو من الرا دغيسا يو أمة ربين جب جالتي مو همينيا غفي دلن سو ربي سبحانه وتعالى إسان رتبو تولي أتلين قدر رفض التاجر تابير مالي بجنان فيديو أمة سني شير قدودان همينيا إسان هاوسا خيسا فجأسان شير قدودان
kun hundinuu jaalala uummata saniif ati qabdu garsiisaa beeki. Kanaafuu if qusadha. Nama jaalattan maaliif jaalannaa beeka? Nama jaalattan maaliif jaalaltiituun bu'aa addunyaa naa qabdi moo akhiraa naa qabdi miizaanutu nurra jira. Maaliif wanni waan kana dubbannuuf akka akhiraan teenya nu harkaan banneef. Ilma namaa tokko kabajuun uumaan qabu. Garuu immoo jaalaltii ati jaalattu sun jaalala gartee si miitu ta'uu hin qabdu. Jaalala gartee bu'aa si qabdu ta'uu qabdi. Collee namaa tahi dubbii miizaanii ilaali. Waan bu'aa si qabuu fi waan bu'aa si hin qabne ilaali firraa. Naam. Hadiisa biraa keessatti Rasuulli alayhi salaam maal jedhee guyyaa qiyaamaa namni kuni haaluma irratti du'isanitti kaafamaa jedhe. يعني يبعث المرء على ما مات عليه جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ilmi namaa kun hundinuu waanuma irratti du'isan irratti kaafamu ta'a. Nama olola jaalatu yoo taate yoo olola godhaa addunyaa tanarraa adeemtu yoo taate haaluma san irratti kaafamu teessa. Yoo nama qiila waqaala jettee oftee feesbuuk biraan jettee facaastee hawaasa findiiguu namu akkasitti gartee haaluma nama findiituun guyyaa qiyaamaa rabbi dura kaafamu teessa. Yoo ati gartee hawaasa kana tolina yaaddee fi tolina daleeyde haaluma gaarii san tolina sanii khaatimaan ta'etillee toltee haala sanii kaafamu teessa. Arraan tana murteeffadhu haala kamitti addunyaa tanarra deemu teessa. Haala kamiin rabbi subhaanahu wa ta'ala qunnamu teessa. Hojiin ati irra gootutuun khaatimaa ta'e irratti takka miidhaa fiddi takka immoo gaarummina sii taati. Hojiin ati addunyaa irra daleeydutuun hojiin ati amma daleeydutuun takka booddee teessi balleessiti takka booddee teessi bareechiti. Ati nama gaafa duute namni du'uu keetiin hafuura sirraa fudhatu moo gaafa duute namni du'uu keetiif namni hedduu yaani rifatee rakkatee si dhabuudhaan namni hedduu garaan badu moo ati du'uu keetiin warri feesbuuk illeen hafuura sirraa fudhata, warri dachiit illeen hafuura sirraa fudhata, warri samiit illeen hafuura sirraa fudhata, warri telefoona illeen hafuura sirraa fudhata, warri gartee ganda keessa jiru illeen hafuura isaa fudhatamu nama akkamii arraan tanaaf madaali. Nama yoon deeme addunyaa tana keessatti maaliin if duuba dhiisee deemu jira jettee if gamaggamuu qabda. Haasibuu anfusakum if gamaggamaa if qoradhaa if hisaabaa osoo guyyaan hisaabaan dhufne jedha Umar ibn Khattaab. Kanaafuu ummata islaam wanni nuti dubbannu tun keessaafuu miidiyaa irratti tabarreessinu tun ta dubbannu tun ta waraabnu tun takka ragaanuu irratti baati takka ragaanuuf baati. Gammachuu yeroo gabaabduu tana ilaalin. Beekamuu yeroo gabaabduu tana ilaalin. Haanamniin arkuu fi haanamniin dhagee yeroo gabaabduu tana ilaalin. Akhiratti jiruu addunyaa ta gabaabduu tana ilaalin. Jiruu akhiraa san tazalaalam booddeen isii gartee booddee isii booddeen biraa hin jirre. Ta irraa mahayyiisan tazalaalam jiraatu saniif dalagi saniif dubbadhu saniif hojjedhu. Hawaasa hin jeeqin. Qiila waqaalaa dhaabi je'ee ja'amee jattee dhiisi. Dhiisi gurrarraa cufadhu ka odeessus waan bu'aa sii qabu dhaggeeffadhu waan hawaasa walitti buusa irraa fagaadhu. Yabbaleesoo fayyisaa lalisaa wanni arra inni laxafe tokko laalee wallahi hedduun sukkanaawe qaamni na sukkanaa hedduu rifadhe. Yaani nama mana hidharraa gartee wayyaaniin akkaataa isaan gootu seenaa nama sanii ummata keenya kan hidhamee jiru mana hidhaa keessatti akka isaan holaasu jiran akkatti isaan tumu jiran akkata yabbaleesoo namni ummanni isaa miidhaa keessa jiru yoom wal arrabsuudhaaf yeroo qaba yoom wal xiqqeessuudhaaf yeroo qaba. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam ilma namaatiif diilirraa ni gahaje namni obboleessa isaa xiqqeessu osoo dilii biraa dalaguu baate obboleessuma isaa arrabsuu fi xiqqeessuun dilii azaaba isa geessitu tahuu isaaf ni gahaje. Dilii biraa hin dalagin obboleessuma kee ijaan tuffachuun barruun tuffachuun maqaa isaa xureessuun jecha isa xiqqeessu dubbachuun isa duubatti maqaa isaa xureessuun dilii irraa siif geessi azaaba si naquuf jaa Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Dilii irra guddoon jaa'inumaa hadiisa biraa keessatti ribaan irra guddaan ribaan obboleessa kee ati xiqqeessuun ribaarraa hijaa Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Osoo hadiisni kun tuqaallee wahii qabaatti garbiin ulamaa tuqaallee ni qaba jaanii garuu immoo gorsaaf itti fayyadamna. Namni nama arrabsu akka gartee nama ribaati. Obboleessa kee waan hin qabne waan qabullee taatu sabtaruu dhiistee xiqqeessuun arrabsuun ribarraa jechuutu jira jechuudha. Yaani inuma ribarraa tarraa oliiti jechuutu jira. Dhiisi
waan obboleessa kee maqaa balleessa waan obboleettii tee maqaa xureessa yaa obboleessoo teetuu hin beektu osoo tee silaa addunyatti himis hin jaani namni argaa dhageettii tee hin danda'u sirraa baqata sira rabbi si sattaree maaliif nama sattarre badii namaa atiitu itti gaafatama isaatu itti gaafatama isiitu itti gaafatama yoo dandeesse gorsi yoon tan du'aa'ii godhiifi yoo gaarii isaaniif godhuu dandhabdee irraa callisi sani achi yoonni ati buustuuf hin jiru magaalaa walitti hin garagalchin wallahi rabbi si garagalchuu ta'a yoon ifi ati ummata walii garagalchite akkanatti billaa aleeka rabbi sodaadhu taa'i waa baratee asirraa waa barreessee ummata jeeqaa jirus taa'i harketti waa barreessitu san rabbi silaamsheessu ta'a yoon adabanne beek afaan itti dubbattee ummata jaamsaa jirtu kana atillee ittiin si jaamsu ta'a beek taa'i galanni rabbii kun hin turu xiqqeenyi kun hin turu taa'i xiqqeenyatti nama xiqqeessu kun bultii teetti dhufuu ta'a jireenya kee keessa dhufuu ta'a hojii teetti dhufuu ta'a taa'i nama taa'iin dadhabde waan isa teessaa dhufa jaan hadara tarraa maayyii eenyu namni itti jaalattu nama xiqqeessu jaalatta nama na arrabsu jaalatta yaa akhi nama tokko rakkoorraa qabaattus dogoggora irra jiru san hin deeggarin rakkoorraa qabaatteef namni inni arrabsu sun nama ati rakkoorraa qabdu tahuudhaaf badii inni san hojjetu san deeggaruun atillee nama san irraa hibeek ummatum nama akkasii san hojii guyyaa qiyamaa kaafamu teessa kanaafuu namni nama jaalatu hojii rabbiin rasuulli alayhi salaatu wasallam jannata keessattis taatu warra jannataa waliin kaafama warra azaabaa jaalatu warruma azaabaa saniin kaafamta kana gaa inshaallah namni ati addunyaarra jaalatu hedduu murteessaadha takka nama booddeetee balleessu takka nama booddeetee bareechu tahuu hubadhu kana gaadhaamsarraa nama kheyrii isii qabu addunyaa fi akhiratti illee bu'aa isii qabu san jala deem san jaaladhu sani gaadhaamsi kiyya wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh